Sanibona onibingelelayo uSibahle wakasithole abamazonkinadi uMajob mangingaza inhlazi ngamshishisa abalondolozi. Namhlanje sike esigodlweni samatshitshi. Angihambi ngedwa ngizohamba nozakwethu ozozichaza ukuthi ngubani uphumaphi esigodini sakephi. Sawubona inkosazana. Besacela uzichaze ukuthi ngubani wakabani uqhamuka kwesiphi isigodi. Ngibonge-ke sisi ukwamukeleka esigodlweni samatshitshi. Mina-ke igama lami nguNontobeko abamazi ngosolution isibongo wakamemela uMagambo Mamsuthi Mango kasikhathi simatentengane uMathamahle. Ngiqhamuka esigodini sasemathendeni ngaphasi kwenkosi uMemela kwinduna uSokhela. Ngihlolwa uNomehlo uMamzitshwa Memela. Ebe ngifisa sikhulume ngawe namhlanje ukuthi ngizwile ukuthi uyigoso lezintombi zasemathendeni. Besacela ungichazele kabanzi ukuthi yini igoso. Igoso umuntu osuke ehola intombi noma insizwa ngengoma. Igoso lokuqala ilona elihambe liyovula isigubhu. Bese kuthi igoso lesibili kuba ilona-ke selihola ingoma. Sangoma,